Remekap ta ju khamdai apoping Manipur we hangpanga da ka khani statehood te mayon haira state we angret central forces na saklak ena khui khawai kala yari na khoka sada chatba khawai cm na kasat haira Leimakong Barablan with Taurali Kasa Ocho Ningrin Lelaga Shokang Sakna that Nimong Haira MHRC team Nala Yang Sang Haira Ayodhya Ram Temple Thakajaka Ranye Ajukuka Gidale Central Shokar Office Institution being half holiday mi Haira State Nadadali dry de Mayon Dalai Like Kangator, Aja the Tango Express Report, Sinchuan HH main apartment delay, Bob Masai Nangrumsa. Manipur State who dates Misholi, Prime Minister Narendra Modi congratulate Sada Shalam Mishoka. India with Hakasang Rekasang Lit Manipur na Otmurut, Kwimi Haidale Kala State Hiwi, Nashan Itumi Maikayana, Kachihangda, Northeast State Hiwivang, Rekasang Levashumranu that PM Modi na Hangjipuna. Modi with State who Chalam Li Congress na Ketkuhera, Prime Minister na Manipur State who Dewi Vang, Duit Samang Mada, 2023 Kumwi Karam Kachang, Aina Rot Marata Kalai State Li, Unga Kachi, Laka Undaga Saya Kachi, Ningmalay Manada, Congress General Secretary in Charge Communication na Hanga. Yarui Kachot Kachang, Muchatma, Rock Kamarat Leshon Dale, Yaru Koka Kasa, Chungri Kahai, Shaman Hiraka, BM na Awik Makashok, Moyonchinda, State with political Katana Bing, Kola parties Bingi, Masampang Manata, Congress Communication with Secretary, General Secretary in charge na Hanga. Manipur ling soda Tripura ina Meghalaya with state with Zimishola, Mayonda Aya BM Modina, State Kanini li Shalam Hangjipuna, Manipur Tripura ina Meghalaya with state with Zimisholi, President Draupadi Murmu Lumlak Kahai Shalam Hangjipuna. Leimakong Barablan with Tauro Likasa Ochochi, Ningrin Lilaka Shokang Sakna that Nimong Haira. MHRC team na Bawar Blanji Inspect Kasali Vibes Katachat Haikasa Teguhera, Tarao Darikang Leimakong Bawar Plan with Tau Malak Ina Lik Sada Ring and Naikong Nit Longsang Hawa, Otochu Maram Pashokavai Manipur Human Rights Commission, MHRC with Team Chairperson UP Sahana Tanda Guptang Vayanga, Bawar Blanji Jatsang Haikasa Pipe Aka. Katachat Mihai Kasa Tekuya Kala, official Pinikangasan, Atisho the Bawar Blan Zakashile Haikasahi, Ayara Ainakasata Lera, Kalashat Manimana Hangachi. Inspection Jilikuki with member Lazanga, Atumnala Kayona Jipakwi Kavai Satalayachi. Itunatebay Limakong Ochotui, Wednesday Tang, MHRC na, so Moto Case Register Sahira, Northeast Manipur Chief Secretary Kala, Director General of Police Lit Mihira. MHRC with Bench Justice UB Saha Chairperson Kala Member Gike Singh Nakahang Maram Jimikamo Mirin Kuchungkawi Safety Kala Security Kala Atumi Mashuni Ngusun the Human Rights Commission Jina Mik Zankam Mikasana Ochot Li Yangsang Mikavai Chief Minister na Ki Authority Li Saza Haili Kala Mikamo Mirim Saza Kavai Ki Angaran Angaye Kwikami di Kala the Human Rights Commission Jina Kanghan Saya Tarik Trada Chuko Tang MHRC with Northeast Chili Ngahanga Kamisada, Additional Secretary Power Nakahang, Additional Chief Engineer Natanda Dim Jina, Ligage Shok Tang Ngayava Yanga Kala, Gando Sabali Sazakahai Abam Pingjili Bayang Hira. Macau Kahai Gong Pingchui Aina Azing with Gong Matakavai, Rushong Kang Najemida, Ring and I Luili Juho Sang Hawada Hanga, Samples Pingjiquida, Laboratory Lite Sakavai Vivang Juhova Hirachi. MHRC Chairperson Ning saw the member Kike Singh, IGB Mamata Wahing Bamkala, Law Officer W. Basanda Kumar Kala Media and the Tau Long Sang Sakahai, Kangla Bok B. Lui Pingji Bayang Hira. Abam Jili Lakesa State Power Department, Kala Water Resource Department, with officials Pinila MHRC team na Karajan Kasasamanga. Ocho Jili Mumbai with Oil Spill Combat Team na Black Foreign Samata Yang Sangdale. Team Jui Gatana Ashok B Nakahang, Atuna Samata the Kalechi, Takmakavai, Arila Gap Akai Kangate, being a right Layachi. Ngalay mean Kamarawi Maram Nik Kangating Taran, Ngalay Deskasa, Tashirai Maling Sangrung Laka, Sahola Bayachi. Inspection Kasa Adamne, Kurugul Kui,
Parai now san na ter katang wi kachot samang da khalai maram hanga lema khong wi aina der mami chu da kando saba water supply na acha ko me wi aina ngasam haira da hanga ring anai ka phungwak aina kuki na ka kap shok chok chi hauda chiwiram now bing li mawa pai mana kala lema khong chingmang ni thinga phala mawa pai thu achi aja hwan tarik tra da chi sha thangla apam chui shim khani thota mi hawachi Tharau tarik khani thang lilong chingchau li naumai ka kap ni mawan sa ka hai chi shim kurbing ni MHRC team na wasam phanga lilong chingchau re khang kap okchot chili mi phanga thi hawa da hanga India na hanjinjing da khala Ayodhya Ram Temple thaga chikat rani aju khika ki dalai Ram Mandir thaga chikat chi khaya kashi jiteida aju zimisho Central Shokar Office Institution kala state ngadai tali half holiday mi haira Assam jangda state ngadai na try day lam ayon dalai Ayodhya Ram Mandir thaga chikat rani ji United States New York City with Paula Kahai Times Square live stream Samira Dalaya. Ranye Hu Wang Security and Kavari Drops Ting Tarada Katum Johaira. Quorum Shim Chui Brown Pradesha invitation only Zipsada. Celebrities MS Tony, Sachin Dindulkar, Business Monkuls Mukesh Ambani, Kaudam Antani, Bollywood superstar Amitabh Bachchan Long Bazangra Dalay. Abom Jili Emergency Shokaka. Pixada Yangsang Mikavai National Disaster Response Force we came the Semhera. Ram Temple we brand Bradisha Nishun Pung Baro Minute Makari Hapuklaka Pung Akali Kup Kavai Ran Hira. Chuitili BM Modina Yarili Chanpomira. Ram Mandir Ji Yarili Akama Shomira. Brand Bradisha Security System Wivang Ayodhya CCTV cameras Tintra Gada Haidalay and the drones technology la Singdalachia. Ayodhya Ram Temple Tharkat Kaki Kachiji India Wivang Mangmaning la Ogotuli Sanatan Tharma Shoda Kalebing Wivang Kamataya Ranye Saya. Brand Bradisha Jili countries Hampanga the Matiwi delegates Chaka Rangrumra the Chidalay, Ram Temple Trust na USA, Britain, Australia, Mauritius, Kala Africa Nilakang Hot Baya. Jiribam district Willam Tai Kuno Liku Militan na Edek Sada, Yarili Kangji, Kalamunga Kazat Lingasak Hira. Pawa Tishu the Ayang Tor Bumpanga, Shikaleku Militan na bombs Kalanoma sing the Edekasana. Jiribam SP Sanasam Kaura Janwi, Pawa Tishu the Abom Jili. Ngakailak ina investigate sa kawai bahira Jury Development Organization na khaju mi pingni chan ngazek khikahira Pawa thisur da attack saji CRBF personnel bing na apam chili petroleum gazat kupsang cham ka highway chili kashok na jitalai lamdai khuno president na baw mi bing ni kahang maide dukan kashok la ot kasana le attack sa hina ka kuthumuna chi Chili Langda police station ni backup kasami Vadalaya the chief minister na maram hiling sami kawai bohira Manipur Kamarat Kam Kawai Pekar Kimi Kawai boda Nambol Wingalano Tingpanga Langda na minister Taunao Chambas and Dagomali Katong Hera Aya Nambol Abun Bale Sabina Mkok Mida Ngalano Tingpanga Gadana Nambol Sabale Kaiwi Aina local MLA Education Minister Taunao Chambas and Dagomarwi Shimbam Utlo Washung Baya Minister Jimle Satua Atuna Minister Chili Memorandum Misang Kawai kilometers Kutum Lang the Pay and Azat Balaga Minister Jina Masampang Kami Wang Maring Paput Tua Minister Malay Manada Kahang Bina Atumni Babu Barali Sampang Kawai Hangda Ngapat Kangrok La Shokawa Awe constituency we meeting Pangana Langdana Minister Li Sampang Gada Shimniralaga Masampanga Baiki Vankala da Kanghansada Malungbat Ray Sakuyaji Nambol Ngalana Pingchina Atumi Maringa Park Kalejite da Gazatli Kangabau Long Live Manipur Kuki Militant with suspension of Operation Kushok Mihaulu Kala Minister Bing Otpun Pungran Matada Kwiluda Divau Ngabang Roka Ayang Azin Bausangapang Aina Tangda Atum Minister Li Sambang Kwirada Honfoya Minister Wiming China Broadcaster Bing Sports Authority of India with Crown Ngarai Sakavai Hangachi India we Republic Day Momayon by Merg Rebel Group Korkon na Ngavalu Hera Rebel Groups Bingwi Long Korkom na Kahang India na Tarau Tarik Magada Turuk Tang Republic Day Kamayonji Kanglebak Wivanga Repressive Day Ngasara Kala Ngalay Hili Kachang Jishat Lang the Marat Hailaga State na Republic Day Mayon Kavai Maramalay Manada Korkom na Hanga Republic Day Mamayon la Manipur na Black Day Mayon da Gazika Pilan Kangagi Gajinada Group Jina
kabishoka tharau tar imagada phanga ngaya pungbaro aina hapuk laga tharau tar imagada thuruk ngazin bungduruk aina tangda korgom na shoutout ngahot aira Qatar Marine wi Otmurut Medical Service Fire Services katha shutdown ni mazang marachi Manipuri shukta khle saikura hi gorgom na India li phena gachila hangsanga Manipur statewide 24 hours pan ajang athor gup sanghaira pan ji matalak aina tambak pamni mayon da aya ga khni thang yariwi kharing kharak list saga ze thekuya village card Takhelambam Manoranjan ni sagathatli Makamaya Joint Action Committee JAC na tanda ban ji tarik mak ngathor hagpogna ban ji infa aina ringanai di lengafu shungorok the essential service the thermarinui kuung khawa mang maya ya ji infa we khamata ya lengafu pam khwairam ban gaithel ngachakyan thekuya bauna bazar thangal bazar MG Avenue Khoyatang Road kali ima gaitheli leisak ngasam ngroka Kare kuung khawa interstate interdistrict saikor khamlaga band mayon haira ngale aka election aka da one nation one election sakawai hangda khaleili congress na makhamaya phongchok haira congress kathana Mallikarjun Kharge na kahang ningchukchi democratic masamana da kala federalism we angayung ni sajahawa the proposal chi yanga sanga committee ngathan ngasakawai bo haira One nation, one election gajihi Lok Sabha in a state assemblies election saikura sakali sakawai hangda khalena election ji ripsada thanga maninga ka atam akawi alungli sakawai shokarna propose kasana One nation, one election Parama Pamara gaji committee secretary the congress chief Mallikarjun Kharge na piwa haira Banerjee former President Ram Nath Kovind na kathana sada zanga Kharge na chithi committee constitution color parliamentary democracy li mayangda nganaw khawai saklak ena bohaira Central Shokar na high level members chishat committee semkaya kha committee ka semjila opposition wi mingani mathada musang mi mana gaji the miss sangsa Kharge na phenhaira Central Shokar na high level members chishat Committee semkaya kha committee ka semjila opposition wi minganing mathada masang mi mana the mijang ka sa Kharge na phenhaira one nation one election kurak vai ningchuk khini thega kui hangsang khawai achakum tadra hagachang national parties tharukala state parties tumada kathumni khanghan sada kabit aina mikahaina kha committee wi tuita khwiping ka haithaya khanghan ka sajaba khangasan layada hangbai khwai wiwang mana da Kharge na hangsanga Banerjee na report ka sem khanawa stage li jatta layachia one nation one election ningchut hili am admi party nala mamya phutla leitlai One nation, one election hina parliamentary democracy zakshime hauroda AAB na hanghaira. Manipuri shokta kale angret hi Central Force na saklak aina khui kawai Chief Minister N Biren Singh na hanghaira. Manipur wi hangpanga da kakhani statehood day aya first MR Bharat Crown Infali mayon da CM Biren Singh na state wi angret maram kalab banga khawa maram lila mutyusanga. State di shokta kale hi maphalak chura gaji hangda mi sagata chokta khalewi ninga kharikla CM na phongshoka anagahang security force pingna national integrity kamayon ainang soda state hili leida khalayari pingwi ot kalamirin ngakmi phalungi kachina free movement regime katang khrakawai Myanmar border ngawai phai haura da center na tuimi ka haiji Manipur wiwang phamekap kachi kif ngasaya da CM Biren hangsanga CM na kahang ithuna khangasungni yukhui da Pangsang haira ajo itum na raga haitla shikhui ka hai pingphaning ungda thochan khangrum alunglira khara atamui wang lekhya mirin shong yangwasa da CM Biren kasatsanga Kugi Milidian na wongo dirakong akasoiwi mi mudi satat ka highway machun bijar ka bo JAC na shokarli ka bo sada 24 hours ultimatum mi haira Mawansa ka hai matije wanauni la zangda atumui boss modem sakawai JAC na maya haira ka CM Shana shumkholi wasam phangra mawasam phangrang la ka aina tangda kathingun mukura mara da hanglei maram hiwang chief minister li sampangda memorandum ni sanghaira Atumna bodakle mawansa ka hai bingi lupalak Thararami khawai kala shumkholi shokar otpam mi khawai chi aina ngasoda Central Forces khuthi khawai la ST list wi aina kugi zo bini khushokta maitei bali ST status mi khawai kala kugi militant bini so agreement malelu khawai hi bingi bodale
Atumna kabo Chile National Register of Citizen NRC implement kasa maram la zanga. JAC na boda khalaichi bung hamadi da chishat wi alungni masa miyaka long naw ngate dai dalik na shiklaka agitation habuk haro da hamatin haira. Latliuda achu khamdai ya pauping. Manipur wi hangpanga da ka khani statehood te mayon haira. State wi angret Central Forces na saklak ena khui khawai kala yari na khoka sada chatba khawai CM na kasat haira. Leimakong Barablan wi thoroughly kasa ochot ningrin leilaga shokhang sakna da nimong haira. MHRC team na la yangsang haira. Ayodhya Ram Temple thakajika ranyai ajukhika kidale Central Shokar Office Institution ping half holiday mi haira state nga dadai dalik dry day mayon dalai ajuwi pawu hininga jang haira pauna dak lingthum sai korali ringa phagala kam hai chingshong sa serano